Emakhosini ngiyanibingelela umkhulu umhlophe okhulumayo eNewcastle. Namhlanje ngicela ukukhuluma ngendaba yokuthwetshulwa komuntu. Kuyenzeka nabe niyohlola nizothiwa ugogo uthwetshuliwe, umama uthwetshuliwe, okanye ubaba uthwetshuliwe, okanye umkhulu uthwetshuliwe. Makuthwetshule umuntu, ukuthwetshula kuhlukene kaningi. Kodwa ngifuna ukukhuluma ngalokuthwetshula kokuthi umuntu ushone ngendlela engaqondakali, ushone ngendlela enga-understandeki, uhambe before time. Mangabe ukuthwetshula umuntu, number 1, ubuthakathi lobo obusuka benzeka ekhaya. Makuthwetshula umuntu kusuka ubuthakathi lo. Bathwebula umuntu ngenhloso yokuthi bayalaya, bala izingane zakhe, unkosikazi wakhe, umndeni wakhe. Noma kusuke kukhona inhlanhla esuke ikhona kulo muntu loyo, basuke bethwebula umuntu. Umuntu mayethwetshulwa usuke ebulawa singakafiki isikhathi sakhe. Yingakho phela uthola ukuthi umuntu mangabe ethwetshuliwe esikhathini esiningi uyaraise emzimbeni, akhukhumale, ebhokisini avuvukale, acwebezele. Kwesinye isikhathi aphume igazi emakhaleni nasemadlebeni. Agqoka sakhe kusuke kubuthakathi, abathakathi abenza leyo nto leyo. Yingoba besuke bethwebula amandla akhe, noma besuke befuna ukumsebenzisa abe umkhovu kwenye indawo, abe umkhovu kwelamathonga, abe umkhovu emzini abantu, ahamba lethi inhlanhla emzini abantu. Bone kweminye imizi beshada, bephumelela, beneyimoto, berichi. Yingoba kwathetshulwa umuntu wakini, kwaphendulwa umuntu wakini, wadlulisa emhlabeni singakafiki isikhathi. Kusuke kulaywa, basuke bekulaya mangabe bethwebula umuntu wakini. Basuke bekulaya bekuzwisa ubuhlungu. And umuntu othwetshuliwe mase nimphupha ekhala, nimphupha ememeza, nimphupha ehayiza, nimphupha ehlinile, kwatile, engamnandanga ebusweni. Kwesinye isikhathi nimphupha amehlo abovu. Akwenzeki umuntu othwetshuliwe nimphupha ehleka, cha. Akwenzeki umuntu othwetshuliwe nimphupha ejabulile. Njalo nimphupha ekhala, engazathi niyambone ngene ekhaya egeyithini, kube ngathi nibona isithunzi sakhe kwesinye isikhathi ebaleni, kube ngazathi nizwe iphimbo lakhe okanye ivoice yakhe. Loyo muntu loyo usuke ethwetshuliwe. Uyingozi ngoba uyabuya ekhaya buye nempi, abuya zolwa, abuya adala ukwahlukana, abuya adale izinkinga. Hambe niyohlola kuthiwa kunolaka lwabaphansi, kanti lo muntu othwetshuliwe udala manje izinkinga ngoba usuke efuna ukulungisela. Kuthiwa wathwetshula umama wakho, umntwana wakho wathwetshulwa beseseswini, ingane yakho yathwetshulwa. Umuntu othwetshula most of the time nivuke ekuseni esethule, eseshonile, nithi nisahleli nje, nithi niyembhedeni, nangu mama usethula embhedeni, okanye avele awe ubaba, okanye avele athi ngoyiwe ecela amanzi okuphuza, nimphuze sebese yahamba sekuphilile ngani. Omunye ngene esibhedlela 2 days sikuphilile. Omunye avele akhale ngephika nangesiyezi, aqweqa amehlo sebemthwebulile sekuphelile. Omunye avele ahlizwa amagwebe esembhedeni sekuphelile. Omunye avele athi ngibona ilwane, ngibona omkhulu, ngibona ogogo, ngibona obani, kwenzakalani ngwe. Lo muntu lo usothwetshula, uthi uyathwetshula. Ngikhuluma ngomuntu othwetshulayo mina, abantu bami. Umuntu othwetshulayo umbona ukuthi uyaqina emzimbeni, aba lugodo, akhukhumali. Nimusa dokotela, thiwa babona udokotela. 4 days bese yahamba umuntu. Ahlahla amehlo, aqinise